खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बिटिआर डिपार्टमेन्ट अफ लाइब्रेरी सार्भिसआ बड'लेण्ड रिडिं उइक बेखेवदों। सेप्टेम्बरनिफ्राय 17 सेप्टेम्बर खालारसिमनि गेजेराव बिटिआर ओनसोलाव लाइमोन फरायसाफोरनि गेजेराव जिउ राहा बिजाब फरायनाय बायदिनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बिटिआरनि लाइब्रेरी सिबिथाय बिफाना बड'लेण्ड रिडिं उइकखौ दिनै बेखेवबाय। क'क्राझार सहरनि साखाथि दिमोलगाव थानाय क'क्राझार जिल्ला बिजाब बाख्रियाव दिनै बड'लेण्ड रिडिं उइक थामहिनबा बड'लेण्ड फराय सप्ताखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत सर्गियारिया। दिनैनि बे बड'लेण्ड फराय सप्ता बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै केरियार काउन्सिलिं लिटारेसि एन्ड लाइब्रेरी एवारनेस प्रग्राम हाबाफारि बानजायदों बिटिआरनि लाइब्रेरी सिबिथाय बिफाना। बे हाबाफारियाव बिटिआर लाइब्रेरी सिबिथाय बिफाननि जइन्ट सेक्रेटारि रक्ति बुरा गहाय, बिटिआर लाइब्रेरी सिबिथाय बिफाननि सिएचडि सानसुमै बर', क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी आरो गोबां फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरा बाहागो लायो। नमस्कार, आज आमी बिटिआर सरकारोर लाइब्रेरी सार्विस डिपार्टमेन्टर द्वारा बिटिआर अंचलत आमी एटा परिवेश गढ़िब विचारिছোঁ और आमी बिटिआर अंचलत एटा पढ़ार एटा परिवेश आमी गढ़िबर कारणे आमार सम्मानीय बिटिआर चिफ प्रमोद बड़ो डांगरियार नेतृत्वत बिटिआर अंचलत जेमान डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, सब डिविजनल लाइब्रेरी, रूरल लाइब्रेरी सकलो जगात और जेमान कलेज, यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल सब जगाते आमी एटा रिडिंग उइक बिटिआर सरकारोर द्वारा আজি इनग्रेशन करा होइसे। गतिके मैं आशा करिছোঁ आमार बिटिआर अंचलत एटा पढ़ार परिवेश गढ़िबर कारणे जी एटा पदक्षेप आमी ग्रहण करिছোঁ तार द्वारा এই अंचलत थका प्रतिजन व्यक्तिर लाभवान हब और এই अंचलत थका छात्र छात्रीर सहाय सहयोगिता आमी দিব পাৰিম বুলি आमार বিশ্বাস হৈছে। गतिके बिटिआर अंचलखन शांति परिवेश आहार पिছত এই अंचলৰ शिक्षार परिवेश, এই অঞ্চলৰ গুণগত শিক্ষাৰ পৰিৱেশ, এই অঞ্চলত মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ এটা প্ৰয়াস সন্মানীয় বিটিআৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই চেষ্টা চলাইছে আৰু সেই চেষ্টা চলোৱাৰ এটা আমাৰ গ্ৰাছৰুট লেভেলত পঢ়াৰ এটা পৰিৱেশ আমি গঢ়িবৰ কাৰণে সেই ৰিডিং উইক আমি পাতিবলৈ আজি যাত্ৰা কৰিছোঁ। গতিকে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ দ্বাৰা সন্মানীয় বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ যি মিছন এণ্ড ভিজন এই মিছন এণ্ড ভিজনৰ দ্বাৰা বিটিআৰ অঞ্চলত পৰিৱৰ্তন আহিছে আৰু বিটিআৰ অঞ্চলৰ শান্তিৰ পৰিৱেশ অহাৰ পিছত লাহে লাহেকৈ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট, হাই ছেকেণ্ডাৰী ৰিজাল্ট, মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, ডক্টৰ, IAS অফিচাৰ, মানে ACS অফিচাৰ আমি সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে মই আজি এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ আজিৰ পৰা এক সপ্তাহ জুৰি ৰিডিং উইক যি এটা পালন কৰা হৈছে তাৰ সকলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ।